seeing a lot of new things actually, Olivia. Mu bitangazamakuru bitandukanye niyo nkuru irimo ku Bushinwa noneho bwamuritse intwaro nshya zitari zizwi. Ibitangazamakuru byose birasubiramo amagambo amwe atangaje ko muri izo ntwaro ngo harimo ibisasu bya misile bishobora no kwambukiranya imigabane byitwa Dongfeng 5C. Ngo imbere muri byo ngo haba harimo ibindi bisasu bishobora koherezwa ahantu hatandukanye. Mu zindi misile zamuritswe harimo nk'iyitwa YG-20 na YG-17. Izi ngo zifite umwihariko wo kwihuta kurusha ijwi, by'umwihariko zigakoreshwa mu kurasa amato y'intambara. Yewe ngo si ibyo gusa kuko igisirikare cy'Ubushinwa kandi cyerekanye indege z'intambara zirimo GG-11 na J-35 hamwe na H-6. Izi ngo ziravuguruye cyane, amuritse imbunda zikoresha imbaraga z'urumuri mu guhanura drone ku buryo ngo ziyishiririza aho gukoresha ibisasu bisanzwe. Ubushinwa noneho ubu bwiyumvishemo ko bwamaze kugera ku gasongero. Mu ijambo rye, Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yavugiye muri uyu muhango yagaragaje ko ikiremwa muntu gikwiriye guhitamo hagati y'amahoro n'intambara. Nibyo ubyumvishe neza, ni hagati y'amahoro n'intambara niyo mahitamo ahari, cyangwa ngo ikiremwa kigahitamo hagati y'ibiganiro no guhangana. Ashize amanga yavuze ko igihugu cye cy'Ubushinwa kidahagarikwa. Uretse gato, izi ntwaro ngo zateye cyane ubwoba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse perezida w'iki gihugu Donald Trump ahita ategeka ko igisirikare cya Amerika cyavugurura nacyo intwaro zacyo maze kikereka Ubushinwa ko kihagazeho. Ariko subundi ni iki cyateye Amerika cyane ubwoba? Intwaro z'Ubushinwa cyangwa se baba perezida bari kumwe na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping? Ndabasuje cyane, nitwa Niyibizi. Iyi ni ZOOM TV24. Icara tuganire kuri ibi bitwaro kirimbuzi by'Ubushinwa byatigisha isi, cyane cyane Amerika. Niba ari bwo ukigera kuri channel yacu, kanda handitse subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi biganiro n'izindi documentary nk'izi utasanga ahandi. Abayikanze reka dutangire. Mu karasisi gakomeye aho Ubushinwa bwamuritse izi ntwaro zimwe zitari zizwi hamwe n'abasirikare ibihumbi batambuka badasobanya, Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yavuze ko Ubushinwa budahagarikwa kandi butazigera buterwa ubwoba n'abazana ibikangisho. Muri uyu muhango w'aka karasisi kari kitezwe cyane n'abantu benshi ku rubuga rwa Tiananmen, Xi Jinping yari kumwe n'abandi bakuru b'ibihugu bagera kuri 26 kugira ngo bumve ko bikomeye, barimo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya, Kim Jong-un wa Korea y'Epfo ndetse n'abandi. Ni ubwa mbere Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, Vladimir Putin w'Uburusiya na Kim Jong-un bari bahuriye hamwe imbona nkubone. Perezida wa Amerika Donald Trump we ntabwo yari ahari, gusa yahise yandika kuri Truth Social urubuga rwe avuga kuri Xi Jinping na Kim Jong-un ndetse na Putin ko kuba bari kumwe bari kumugambanira ndetse bari kugambana kugira ngo barwanye Amerika. Kugira ngo wumve ko Amerika yahise igira ubwoba, Trump yahise ahagurukira kurwanya ubufatanye bw'Ubushinwa n'Uburusiya. Minisitiri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth yatangaje ko Perezida Donald Trump yabahaye inshingano zo kongera kubaka igisirikare kitajegajega hagamijwe kurwanya ubufatanye bw'Uburusiya n'Ubushinwa ngo mu migambi ishobora kugira ingaruka kuri iki gihugu. Iyi ni ingingo Hegseth yagarutseho mu kiganiro na Fox News nyuma y'amasaha make Ubushinwa bukoze ibirori by'akarasisi no kugaragaza iterambere bugezeho mu bya gisirikare. Muri ibi birori bibereye ijisho ngo byari mu murongo wo kwizihiza imyaka 80 ishize Ubushinwa butsinze Ubuyapani ndetse n'intambara y'isi ya kabiri igashyirwaho iherezo. Nkuko nabigarutseho, byitabiriwe na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku butumire bwa mugenzi we Xi Jinping. Pete Hegseth yavuze ko kuba Uburusiya n'Ubushinwa bibanye neza ngo iki ari ikimenyetso cy'imbaraga nke zaranze ubutegetsi bwa Joe Biden. Mu magambo ye bwite hari aho yivugiye ati, Well, unfortunately, the weakness of the previous administration has driven Russia and China. Akubwa amahirwe make imbaraga nke z'ubuyobozi bucyuye igihe zatumye Ubushinwa n'Uburusiya birushaho kunga ubumwe. Iki ni ikintu kibi cyabayeho biturutse ku kubura ubuyobozi muri Amerika no gutakaza imbaraga kwa Amerika. Aho bidahagije,
Hexet yakomeje avuga ko ubu Donald Trump yahaye Minisiteri y'Ingabo inshingano zo kongera kubaka igitinyiro cya Amerika. Ati ariko iri niyo mpamvu Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaduhaye inshingano nka Minisiteri y'Ingabo zo kwitegura kongera kubaka igisirikare cyacu mu buryo butigeze bubaho, kongera kubaka indangagaciro y'uburwanyi no gushyiraho uburyo bwo kuburizamo iyi migambi y'Ubushinwa n'Uburusiya. Hexet yavuze ko ibi bidasobanuye ko Amerika ishaka kugirana amakimbirane n'Ubushinwa cyangwa se Uburusiya. Gusa mu mvugo ye igaragaza ko Amerika yatinye Ubushinwa cyangwa se imikoranire y'Ubushinwa n'ibi bihugu bikomeye birimo Uburusiya ndetse na Korea. Uretse gato kugira ngo byumve neza umubano w'Ubushinwa n'Uburusiya warushijeho gutera imbere muri 2022 ubwo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byafatiraga ibihano ubutegetsi bwa Perezida Vladimir Putin bumushinja gushoza intambara kuri Ukraine. Kuva icyo gihe ubucuruzi Uburusiya bwakoranaga n'Uburayi na Amerika bwahise butangira kubukorana n'Ubushinwa. Ibyo tuzabigarukaho, ahubwo reka twigarukire ku bitwaro kirimbuzi bikomeye by'Ubushinwa byatitije isi Amerika ikirwaza. Tugarutse kuri ka karasisi kanini cyane kabereye mu murwa mukuru Beijing, twavuze ko karako kwizihiza imyaka 40 ishize Ubushinwa butsinze Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Gusa mbere y'aka karasisi Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yabanje kuramutsa abategetsi bari baje kwifatanya n'Ubushinwa, ndetse mu ijambo rye yasabye abaturage b'Ubushinwa kwibuka intsinzi y'iki gihugu ku Buyapani mu ntambara ya kabiri y'isi. Yongeyeho ko Ubushinwa nta na rimwe buterwa ubwoba n'ibikangisho. Mbere y'aka karasisi ariko Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, yabanje guca mu bihumbi by'abasirikari bo mu mashami atandukanye y'ingabo z'Ubushinwa bari bahagaze batanyeganyega ku muhanda wa Changnan Avenue rwagati muri Beijing. Aha ni naho Ubushinwa bwagaragarije intwaro nshya zitandukanye zirimo misile kirimbuzi nshya iraswa ku yindi migabane. Iyi misile izwi nka Nuclear Intercontinental Ballistic Missile. Aha hanagaragarijwe imodoka rutura bitwara za misile zizwi hypersonic weapons, ndetse n'intwaro nshya itarizwi ikoresha imirasire izwi nka RY-1. Hari umusesenguzi mu bya gisirikare Alexander Nayo wavuze ko iyi ntwaro ivugwaho imbaraga zikomeye cyane kuko ishobora gusenya no gutwika ibikoresho bya electronique, kandi ngo ishobora no guhuma abapilote batwaye indege z'intambara ntibabone. Uretse izi, hanerekanywe kandi intwaro nshya izwi nka robotic dog drone. Izi zirimo izitwa HiQ-29 zishobora gufata misile ziraswa zivuye ku butaka zijya mu kirere. Hanerekanwa n'imodoka zigenda munsi y'amazi. Ibi byose byari ukwerekana ubuhangange bw'Ubushinwa. Banerekanye tekinoloji nyinshi za drone, harimo izishyirwa ku bifaru bizirinda kuraswaho, izirwanya ibitero by'izindi drone ziteye icyarimwe ari nyinshi, ndetse n'izindi. Muri izi ntwaro zerekanwe, Worm Killer n'indi ntwaro idasanzwe nayo yerekanywe. Iyi ntwaro yindi idasanzwe yabonetse muri aka karasisi ni misile bise Worm Killer Dangofeng DF-26D. Iyi ni misile ngo iraswa mu ntera igereranyije ishoboka, ariko ngo igashobora gushwanyaguza indege nyinshi icyarimwe cyangwa se ibigo bya gisirikare bya Amerika biri mu nyanja ya Pasifika. Ririya zina ryayo rigendanye n'agace ka Amerika kitwa Guam kari muri iriya nyanja, kariho ibigo bikomeye bya gisirikare bya Amerika ngo bishobora kwifashishwa nk'ahagurukira intwaro n'indege mu gihe Amerika yakwinjira mu ntambara n'Ubushinwa. Kuba rero izi ntwaro z'Ubushinwa zishobora gushwanyaguza ibyo bikoresho byose bya Amerika biri kuri ubwo butaka cyangwa kuri iriya nyanja, ibi nabyo byatera ubwoba Amerika. DF-26D cyangwa se Worm Killer bivugwa ko ifite ubushobozi bwo kwihisha radari za Amerika ndetse na systeme ya Patriot ishwanyaguza za misile zirashwe zitaragera ku ntego. Uretse iyi, hari n'indi ntwaro nshya kurusha izindi y'Ubushinwa yiswe robot cyangwa se robo z'ibirura. Izi ni robo z'amaguru ane zigaruriye amarangamutima y'abantu ibihumbi barebaga aka karasisi uyu munsi. Nizo shyashya cyane mu bubiko bw'intwaro z'Ubushinwa. Izi mashini ngo ziteye nk'ibirura
kandi ngo zishobora kujya gukora ubutasi ku mirongo y'imbere y'urugamba, kujyana y'ibiribwa n'imiti ndetse n'intwaro n'ibindi. Izi ngo zinashobora kurasa ku mwanzi nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru bya leta y'Ubushinwa. Izabanjirije izi zo zitwa robot dogs, zagaragajwe umwaka ushize mu myitozo ya gisirikari y'Ubushinwa bwahuriyemo na Cambodia umwaka ushize. Itangazamakuru rya leta rivuga ko izi zibirura ziteye imbere mu mirwano kandi zifite ubushobozi bwo gukora ibitero, ngo zifite na kamera zizifasha kurasa mu buryo budahusha intego. Aho izi ntwaro zerekaniwe hari kuba n'akarasisi kadasobanya mu masibo atandukanye y'igisirikare cy'Ubushinwa, kandi ngo kuri miliyoni z'Abashinwa baba bareba aka karasisi. Kimwe mu bibaryohera cyane ngo ni ugutambuka kw'amasibo y'abasirikari ibihumbi badasobanya na gato. Mu busanzwe abantu bakunda uburyo abasirikari batonze imirongo igororotse cyane. Intego ngo bari gutuma buri murongo ugaragara nk'aho ugizwe n'umuntu umwe, aho abasirikari batambuka bazamura amaguru mu ntera ireshya ku muvuduko umwe kandi bahindukije imitwe yabo ku mfuruka igororotse kandi ireshya neza. Kuri rubanda, mu gihe benshi baba batazi neza amoko y'intwaro zirimo gutambuka, uru rwego rwo kudasobanya rwa karasisi rugerwaho nyuma y'amezi menshi cyangwa se nyuma y'imyaka myinshi yo kwitoza ndetse gukomeye. Aka karasisi ngo nicyo kibereka ikinyabupfura n'imbaraga z'igisirikari cyabo Abashinwa. Kuri uyu muhango habonetse n'ibindi bihe bidasanzwe kuri Kim Jong Un. Uyu ngo noneho ngo yabonetse nk'ureshya na Vladimir Putin na Xi Jinping. Kubera iki? Ibitangazamakuru bitandukanye n'abasesenguzi bose bahuriza ku kuba byari bikomeye kubona Kim Jong Un ahabwa umwanya w'icyubahiro cyane muri aka karasisi. Uyu mukuru wa Korea y'Amajyaruguru yinjiye ku rubuga rwa Tiananmen Square ari imbere y'abandi bategetsi batumiwe, atambukana na Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, na Vladimir Putin w'Uburusiya. Aba babikoze imbere yo kwicara iruhande rwabo. Uko ari batatu babonekaga banyuzamo bakanaganira, yewe bakananyuzamo bagaseka. Uretse gato, Kim Jong Un mu bihe bitambutse yakomeje gushyirwa mu kato no gufatwa nk'uwigometse ndetse agaterwaho urwenya n'ibihugu byo mu burengerazuba. Ariko kuri uyu munsi wa karasisi ngo yazamuwe ku rwego urebye nk'urw'abategetsi babiri bakomeye cyane b'isi, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Iyi yari inshuro ya mbere agiye mu muhango mpuzamahanga uhuriyemo n'abategetsi bo ku isi, kuko ni gake cyane ava muri Korea ya Ruguru ngo niyo havuye akunda kubonana n'abategetsi ari babiri gusa. Hari abakurikirana politiki bavuga ko kimwe mu bishobora kuba byatumye ava kuri uwo muco akitabira ibirori byo kuri uyu munsi nta gushidikanya ko yari amahirwe yo kuboneka iruhande rwa Xi Jinping w'Ubushinwa na Putin w'Uburusiya, ku buryo ngo iyo bari kumwe baba babona bose ari bagenzi bundi, umwe angana n'undi. Muri iki gikorwa aba bategetsi batanze ubutumwa busobanutse ku burengerazuba, by'umwihariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kw'aba bagabo batatu ari inshuti ndetse zikomeye z'akadasohoka. Muri uyu muhango umukobwa wa Kim Jong Un nawe yabonetse i Beijing. Perezida Kim Jong Un ubusanzwe bivuga ko yageze i Beijing kuwa kabiri mu gitondo ari muri gari ya moshi ye izwi cyane nk'umutamenwa. Mu bagendanye nawe harimo n'umukobwa we Kim Jong-ai. Imyaka ye ngo ntabwo izwi neza, gusa ikigo cy'ubutasi cya Korea y'Epfo kivuga ko uyu mukobwa wari we bishoboka cyane ko azasimbura se. Kim Jong-ai yakomeje kuboneka cyane mu bikorwa bikomeye kuva yaboneka bwa mbere muri rubanda mu mpera za 2022. Uyu bivugwa ko ari umwana wa kabiri wa perezida Kim Jong Un. Umwaka ushize byakekwaga ko ari mu kigero cy'imyaka 10, ubwo ari 2024. Mu gihugu cye ngo yamaze guhabwa inyito ya nyakubahwa ihabwa gusa umuntu w'ikirenga muri Korea ya Ruguru. Ahi Beijing, Kim yanaganiriye n'abategetsi barimo perezida Alexander Lukashenko wa Belarus nk'uko bivugwa n'ibitangazamakuru birimo Reuters, ndetse ngo yatumiye Lukashenko wazasure Korea ya Ruguru. Kim yanabonetse asuhuzanya na Min Young-yang, umukuru w'agatsiko k'abasirikari bafashe ubutegetsi ku ngufu muri Birmania muri 2021. Ni ubwa mbere aba bombi bari babonetse bari kumwe mu ruhame. Gusa ibitangazamakuru byinshi bikomeje kwibaza impamvu
ku ruhande rw'Ubuhinde nta wahabonetse. Russia and India have just met on the sidelines of a key. Uretse gato, uretse Putin ndetse na Kim Jong Un, hari abandi baperezida bitabiye aka karasisi barimo Denis Sassou Nguesso, perezida wa Congo Brazzaville, Emerson Mnangagwa, perezida wa Zimbabwe, Shehbaz Sharif, minisitiri w'intebe wa Pakistan, perezida Lukashenko wa Belarus, Ruango Chuang, perezida wa Vietnam, Masudi Pezeshkian, perezida wa Iran, na Alexander Vučić, perezida wa Serbia. Gusa minisitiri w'Ubuhinde Narendra Modi ntabwo yabonetse muri ibi birori bikomeye, nubwo mu minsi ibiri ishize yari mu nama yateguwe n'Ubushinwa, aho amashusho yo guhura kwe na perezida Xi Jinping na Putin baganira yakwirakwijwe henshi ku mbuga nkoranyambaga. Nubwo Ubuhinde burimo kwegerana cyane n'Ubushinwa muri iki gihe, haracyari byinshi ibihugu byombi bitumvikanaho mu bukungu, ubucuruzi, amahari ku mipaka ndetse n'ibindi. Hari abavuga ko Ubuhinde kandi burimo gukira ibikomere by'imirwano buheruka kugirana na Pakistan, aho bwagaragaje ko butishimiye kuba intwaro nyinshi Pakistan yakoresheje muri iyo mirwano uzaravuye Beijing mu Bushinwa. Abasesenguzi bavuga ko izi n'izindi ari zimwe mu mpamvu Narendra Modi, minisitiri w'intebe w'Ubuhinde, yahisemo kutaboneka muri aka karasisi k'i Beijing ko kwerekana imbaraga za gisirikare z'Ubushinwa, nubwo benshi bari biteze ko ashobora kuhaboneka. Naha dusoreje, Amerika murabona izahandaho ku Bushinwa, Korea ndetse n'Uburusiya. Kanda handitse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'ibindi biganiro bitandukanye utasanga ahandi. Ntiwibagirwe gukanda n'iyo nzogera yitiza kugira ngo uzajye ubibona mu buryo bwa notification. Ndabashimiye, bye.